Tenente General reformado Leranan Timor pronto América mutu com o Partido Fratelli e a eleição parlamentar. Tenente General reformado Leranan Timor hatu assunto ne ia Palácio Presidencial baru pitedili loron ronolo resinghat fulan janeiro tinang ne. Foi encontro ne Tenente General reformado Leranan Timor hateteng ia tempo kampanya líder sira labele tarata malu no hatung malu mai be ia tempo kampanya ne atu kuliah liu kono ba politika no programa ne be atu implementa. Hau pronto e qualquer momento bajo CC hau pronto ela. Mas hau ne kampanya mpa idene. Líder sira tem kamuto idene. E a campanha itala bel trata mal, idane. E quando acaba a campanha ne, líder nacionais ane so inhaudian kata, ne última página ba sira na inhira ne, sira tem kamoto, antang hau bele. Mas ita ba para ita saída na Fatim, ko ita sema ka família la mate ba funu idane ne, sira ne ba ane sandit. Mas ami é responsável de bot, ami responsável. Ani so ene presidente ninia mau ninia ali ninia feto mate ba funu. Kato sanana olu ka ilara one soldado hira makala mate one sorsori. Sira kane ka haleri ke tene sorsori. Ita bo trasing ma bo suku ninia kane. Idane ke zer I how for ordem ba how ne soldado hira makala mate tamadi ta one ordem. O in loren falu ku wankia ki ia. Tamide ne ma ba kampanye, ba ko le politika, ba programa ne hani sandi. Halo estrada, liga A, liga B, halo hospital hani sandi. Agora ema bene beka atau implementa. Além de ne, Tenente General reformado mos husuba líder sirahoto tem que foliman bamalo. Reportagem Selfiana Kait Domingas Amaral Televisão Timor Post.